Iti masakbayan. Anya ka diti sekreto? Basta naragsak ka nga agluto, kan napakuyugan iti ayat, talaga anaimas. Tinulad ko mati ingredients nga imbagam, ngam apay nga'y adumalat ta tiluto. Sikan sa ti kalaingan nga agluto dito ili tayo. Amangan no nakurang lang iti ayat, iso asaan anaimas ti kunam alutom. Naimas nga ta tiluto ti na in love, ngam ti saan? Awan ka diti ay ayatem, iso ako nam asaan ka in love? Ay ayatek ni nanang ko. Ay ayaten kamet. Oh. Sabali a love ti kunkunat. Sige, inakon. Tamangan no sa pulendak iji balay mi. Bye-bye, Doris. Umay kan tumanan dito balay. Si kamat day tamasabat ko, Dennis. Mapan ka di iji balay da isla? Una, nagkapu ka ka ijay? Wan, adda ngamin napan ko inala. Pinagsopas na. Kat talaga anaimas tiluto na. Talaga analay nga agluto ni Aisa. Isun samot ti kalaingan nga agluto. Isu nga ado ti suki da iji karinderyada kan mami na. Nag-asat ka no iso ti maasawam. Anya? Asawa? Awan pa iti panunot mi ti asawa. Kunak man no dandani kayon agasawa. Awan pa reta. Narigat ti panagbiag. Imbag to lang no da trabaho ka. Tapos saan to nga agrigat da tao. Sa bagay, may mayat matlaang ti agsagana pa nga umuna. Tapno nakasagana ti amin. Oh, si kamat gayam, Dennis. Umay ka dito kusina. Kalkalpas mi anag sopas ka ni Doris. Umay ka taigawan ka iti sopas. Apag isugayam kayo umay ko Naranat na ita sopas. Mabalin ka tamot nga ilutuan no kayat mo lakit di. Uray anya nga oras. Sa bagay. Nagagat kamot nga agluto. Nasingkot ka pa Nagpatiray o laang mat. Pudno ti bagbaga. Sikan ti kalaingan nga agluto. Wanan. Di na kon patiray ukan, Dennis. Umay kakit din. Taumay ka agsopas. Kabayatan anapudot pay. Ina ko na dyan pagadalan, mami. Lalaingam, anak ko. Basit laagan nga anos, makaturpos kanto. Isungarod nga oray bakasyon. Kat agsamarak, tapno darasak makalpas. Danda ni ag-retire ni ulitag mo iti trabaho na kas engineer. Imbaga na asikat ti sumukat iti pwesto na. Imbaga namat day takanyak, mami. Iso nga ikagumakti agturpos iti mabiit. Sa apay la kumaanak ko. Nagasat ka, no makatrabaho ka adagos, apaman a makaturpos ka. Alang araw din. Inakon, mami. At dapay ngamin aramidak iti pagadalan. Iso amasapa ak ita. Anyamatan, agdong par kayo pa. Sorry, miss. Naigalisa. Tanagalis tinabadakak. Kitaam ngamin ati pagpagnaam. Nadungpan naklakat nga rudan. Agdardarasak ngamin. Iso ajak nakita tinabadakak. Isa din ng parnaklatan? Chancing samat daytan. Sorry manin, miss. Saan ko ngayong gagara? Nasakit ka di? Nasakit Saan may katisakit na babaan di taas sorin? Di ta man lang. Ay, nagsuplada matanda dya babae. Nagpuskol pa iti make-up na. Naglabasit ti sipit, kan pingping na. Madlaw mat nga rod ako lorete. Nanyamat nga minday nabadakak. Agkasarti kaadalan tayo iti high school ani Tessa. Si kakano ti chef cook, tanalaing kang agluto. Tumulong kami Taga-ano ka diti mga sawa kan kuana? Gita kano ka bang ibang nga ili? Ay, madamang kuman. Kaano kayo kadimat nga agkasarkin ni Dennis? Awan pa'y matimbaga na may papan iti kasar. Ti amumi idi kat agkasar kayo. Apaman nga agturpos tayo.
Takanayon kayo idi nga agkuyog. Awan pa'y nagsaritaan mi, maipapan iti kasar. Idi pa'y ubing tayo. Kat umuli kayo pa'y iti kayo. No kaninyo tibalo nyo iti pagadalan. Ken, adda pa'y di mga anak ko man, ngam natinag ko tibalon ko, nawaris. Anya nga iti kinan mo. Inikanak ni Dennis. Kinan mi di balon na. Nadwa kayo anangan iti balon na. Di saan kayo anabsong. Napan kami nagbayabas. Mm. Ado ti bayabas idi iti aglawlaw ti pagadalan. Adon ti nakiasawa a kaadalan nyo. Kaano kayo kadimot nga gasawa ka ni Dennis? Awan pa'y matimbag bagana, mami. Mayatanat nga minamangkit kita iti baby nga apo ko ti kaaruba. At ako mamot awir ka baby. Dumanon to dayta, mami. Saan kayo pa'y matabakat? Imbag itata napigsaak pa'y nga agawir. No bakit akton na, jakton makaawir. Narigat no siyak ti mangibagakan ni Dennis nga agkalay sa kamin. Sa bagay, alangan asika a babae ti mangibaga. When mami, nukiddawan ni Dennis ti panagkalay sa mi, di umanugot ak adago. Oh, gayem Alex. Sikamat ti masabat ko. Ita lang man na makita ka. Adda trabaho ki jay syudad, gayam. May sa helper iti faktorya. Helper ko nam. Mabalin na kadimot ijay. Kaya't kumati agtrabaho ijay syudad. Agkasapulan ti faktorya iti helper. No kayat mo, umay ka, taisarag ka. Amang ano saan ko nga amot yar aramidak na umayak. Agisupot lang mat itilupot nga i-deliver ti para deliver. Nalakamot lagayam. O sige, sumurtak nga rutkin ka. Umay ka tapno adda kadwak iti kwarto nga ababangak. May sa paggastuan ti abang iti kwarto, apagyanan iti syudad. Nakaumay ka mat barok. Adda ka din napatid nga ibagam. Napanan ka din ni Aisa, auntie. Adan sa napanaginatang, urayom labasitan. Ija ka di tiyentante na panana, auntie. Ije ka no grocery. Ada ka no nga minalipatan na. Mapan ko sa bata na. Imbag lang at nakadwa na amag na nga agawid. Ada kan ka dayta, barok. Sapay kasla makatudtudo. Isa batak iti payong, auntie. Tapno sana mabasa. Alaman nga rod, barok. Imbag ka ta nairana nga adda ka. Agtudo, di ka kadi pa naka-grocery? Ay, imbag kadakan. Adan samot awit mo apayong. Well, nagkapuwa ki di balayo. Ngam imbagan niya anting ay may ka na grocery. Isa sinurot ka. Ay, intang nga ruden. Nasayaat mo timay ka. Tapno adda para awit. Wala. Ngam inton makadanon tayo di balayo. Agluto kay tinaima sa kanan tayo. Areglado. Amok ti paboritom asidaan. Iso ti lutuag. The best ka talaga. Sikan ti kalaingan nga gluto. Chef cook ko naman. Patiray ok ka di manenday ta. Apay patiray ok. Agpay sumot, analain ka nga gluto. Malagip mo ka di pa ni Alex, anak kaadalan tayo di? Duamot ti Alex, akaadalan ta. Ay, jay ka di gaya mo akanayon amang sutil kanya? Di pa'y gaya kababalin na. Di kinalay na amang sutil, ti malagip mo. Apay ka di day jay ama nagsutil. At nagayam trabaho na iti syudad. Awawisan nak. Tagkasapulan ka no iti helper ti faktorya pagtatrabahoan na. Mapan ka kadimot ijay syudad, Dennis? Mapanak, tapno makaurnungak. Awan mat ti husta pagsapulak dito eh. May mayat ijay. Tano ag permanente ak. At dan makuna trabaho. Saan ka nga ta amang lipat? No adda kanton ijay. Imposible amalipatak ti kapatgan a babae iti biyag ko.
Saan kanto pulos malipatan, Aisa? Masabat ko manin ti babaya suplada. Aglisya, tapno jak manin masagid. Imbag tamang tinaramid mo, aglisi iti dalan ti akin dalan. Ha? Dalan mo gayam ti pagpagnaan dito'y syudad? Dinak man pilosopon si kaalalaki. Anya ka di tinagan mo? Apaya kaya't mo amaman tinagan ko. No di mo kaya't nga ibaga tinagan mo, kukwam laan sa anak na interesado. No saan ka nga interesado? Apay nga rod adinamag mo. Di ta ka man langan, suplado. Na, tasak pa'y katkanon ti suplado. Unay mat dahi jaya na babae. Nalabas. Pagtrabahuan na nga ta. Wano? Estudyante pa'y. Mapanta ka din iti syudad. Nakapakada ka din iti bagbagam agayim mo. Uy, napanak iti balay da ay sa di kalman. Nakapakada akon. Ni ka di ay sa ti kunam agayim mo pagpakadaam. Apay nga umisim ka. Anta ka di nakakatkatawa ka ni Aisa? Awan mat. Malagip ko pa idi ubing tayo. Akasla kayo lagasawa. Kat ubing tayo pa idi. Ubing tayo pa ide. No mapanak iti balay da. Agluto'y tinaima sa maka. Iso kay kayat mumatan ti mapmapan ije balayda. May saan napatig agayam ni Aisa. Napatag tanalaing nga agluto iti kanam. Kasta ka di. Nagtanda ka man dita, Alex. Mapanakit din ni syudad. Magagaran ako na makadano ni Jay. Apay analiday ka, anak. Ada ka di madi amarikrik nam. Awan mat, mami. Nung amin kastoy nga oras, kat nakarubuat ka amapan iti karinderya. Ita, di ka pa'y mat nakarubuat. Maikawa akla siguro iti kaawan ni Dennis. Masapol nga irwam mo asan akanayon nga adda iti sibay mo. Ita lang ngamin nga imadayo kanyak, mami. Ubing kami pa'y idi, kat kanayon nga umay diti balay. Kanayon kami nga agkuyog amapan iti pagadalan. Iso nga ita, saan mo napadaan ang tiyo umay na? Tanapan kat nga ron nagtrabaho. Kapilita na kasta, mami. Manipod ita, saan mo nga ilakam iti sopas abiligat? Hi, boys! Lumabas akpay. Mapanap dita pagtrabahuak. Nalawa mo ti pagnaan. Lumabas ka lata No, dyan kamali. Kabarbaro day takadwang. Saan ka di? Awan. Ni Dennis. Kabarbaro akadwa tayo dito paktorya. Oh, hi, Dennis. Siyak ni Cora. Single. Still available. Kasta ka di? Or siya, still available. Single mo. Mayat mat gayam ti kadwam, Alex. Game na game. Apay, siya. Sa anak ka di again? Diyak kamukan ka. Dita ka yun. Oh. Napintas mo't dadya babae. Nabayag ka din dito'y dadya? Medyo. Nasirib si ka. Pag kunaam anasirib. Tay kunadan. Ano adda ti pusa? Aglamang ti utot. Ngam no awan ti pusa. Agaayam da. Kaya't mo asawan. Nagagitlaan na damangkit kita. Makitam to gayam. Ngam agpay so tinakunam. Anapintas. Nakayawanak iti kinapintas na. Itamam pa'y nga ibagam. Nga adda na kurso na daam a babae. Gayam. Hello, Dennis. Kumusta ka ditan? Ada ka din trabaho? Adan, Aisa. Isa na lang ta para supot kilupot. Dennis, kanayon mo't ati umawag. Tamailiwak mo't. Bayang, takanayo nakto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige
Orayak dayta. Ada ka din trabaho? Atan, Aisa. Iso na lang, tapara supot iti lupot. Kanayo namat ti umawag tamailiwak. Bayam, kakanayo nakto nga umawag. Saan kan nagpasubnon? Sige orayak dayta. Kat, kumusta ka ditan? Kanayon ka siguro ang naragsak. Iso adi mo pa'y mapanunot ti umawag. Gapo siguro ti bambanog ko, iso adyak makaawag. Kasta ka di? Agina ka nga ruden. Among ka di ang nagkasardya kaadalan tayo ani June? Nadamag ko, ang sa anak ang nakaalay ti bakasyon ko. Tanapitak pa ngamin iti trabaho. Kasta ka di? O sige, umawag kanto nga rudmanan Bye! Uy, si Maranta ka man ang timawag ni Dennis anya. Di ka man? Apay, sa anak-anak saranta no saan nga umawag ni Dennis? Day tamat tipod no. Kasla Biyernes Santo ti rupa ti gayem ko no di na mangagtitimag ni Dennis. Unay Biyernes Santon. Nalabas samot dayta. Anya alalabas ako nam. Agpay sumat. Kas kala na uraman. Agasam, tao masidaga kat di mo pa'y madlaw. Tumay tayab samot ti panunot mo. Maikaw aklaeng. Si Kam. O sige, pakanan na ngarudan. Taoray siyak ti manginaw kadagiti nanganan dagiti customers mo. Agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo. Taigawan kan. Bisin mo sa ladayta. Iso at tila maibagbaga. Hi, Dennis. Adun sa mo tinaisupot mo, Ado mo Sika ngay, ado ka din tinaisupot mo? Adawat basit. Umay kun inayon dita na isupot mo. Tapno mamaminsan da nga alaan. O sige. Taga dito yung syudad ka di? Dito yak nagigyan. Ta medyo adayo ti lugar ni. Nagrigat namin ti kanayon ang makipila iti pampasahero a jeep. Sika, pagigyan ng kadimat. Agab-abang kami kanya Alex, iti asinag ti Factoria. Balay ti antik abakat abalasang ti pakigigyanak. Ngam pasaray pumanaw, tada negosyo na, iji sa bali nga ili. Di ka din mabutang agmay-maysa, nukas di pumanaw? Narwama kon. Adungat ka titi aso ni antik. Naungat da, no da umay a tao. Iti rabi, ibulos ko ida. Ngam iti aldaw, ikulong kumatlaan. Saan ka di ang may parit ti agibulos iti aso ditoy? Adamot gate. Iso adida makaruar iti inaladan. Ada ka di pa kariribukam, iho? Awan magkid di, mami. Pampanunutak la ti babayan na bidwa na sabat ko. Di mo ko na na-inlove kan, iho. Adayo amain labak iti kasdi a klase ti babae, mami. Anya ka di a klase a babae ako nam. Suplada, kaya nadatang-tangsit na. Apay anay bagam anatangsit kan suplada. Idi damo nagsabat kami. Nadungpar ko, gaputan ay kaglisak. Nagsoryak, ngam di na inawat ti panagsorik. Idi nagsabat kami manen, sana nasaya ti pakita na. Masapul aliklikam ti kakasta a klase ti tao. Di na ammo ti agpasensya. Itatadatan dito'y pagkaskasiraan ta. Adaman damagakan ka. Anya reta, Alex? Seryoso ka man? Madlaw ko ana asidag kayo iti tunggal may sakan ni Cora. Dakas ka di? Balasang di tao, kat baro akman. Hangam adda na pintas, asaan ana saya at ti kababalin na. Ti igwali na, ti kayat ko asawan. Ti ugali kan kababalin ti tao, kat mabalin na baliwan gayem. Iti dayta a klase ti panagsasawom gayam. Na-inlove ka. Nalabit. Ngam,
Saan ko pa nga imbaga nga agayatak ken kuana? Gayam. Tingitingam pa'y day tariknam. Nunapudno tiriknam kan kuana. Anya ti kayat mo asawan? Amangan no nakayawan ka lang iti pintas na. No ngay madismayakan to. Gapo iti ugali na. Naliday ka manan, anak. Saan ka di manan nga imawag ni Dennis? Saan nga rod, mami? Nabayag pasit asaan ngay mawag. Saan nga taan nakalipatan? Adamot agar-aram kan ka adat tuma. Apay numang pili kan kadagiti agar-aram kan ka. Saan ang mabalin, mami? Iso lang tinayat. Kan ayatak itag na nayon. Angam, kastamot ano di mo awagan, di na kamtawagan. Kasla ipilpilit mo, tibagim kan kuana. At dala siguro pakakumikuman na, mami. Nasaya at no kasta. Noong ngay ada sa bali anasarakan na ijay syudad. Saan kayo kumamat nga agsawi ti kasta, mami? Jak lakit di maaklon, no isukat na kiti sa bali ni Dennis. Imbag na nagsabat ta dito tiyandaan, balasang ko. Apay ka din, ana. Kasla napatig ti ibagayon. Kidawag, nga andi nga yung mantigayim mo. Nabayag asaan nga imawag namin ni Dennis. Iso akanayon manin analiday. Umayak inton madamdama iti karinderyayo, nana. Kasaritak tuman. Huwag man balasang ko. Kasla naragsan di barokong ko. No makita ka analiday di kakaisuna nga anak ko. Apay magnaman da di Dennis. Apay adi na awagan ti gayim ko. Alaag tuman mati contact number na taawagak man. Huwag man balasang ko. Amwam no adan sa bali ni Dennis. Tapos saan amang namnaam ati anak ko. Adda ka din kaayan ayat mo, Cora. Awan, tawan pa'y matinangayat kanya. Bulag nga ro, dagiti muna nakakita ken ka. Tadida nakita ti kinapintas mo. Nalabit. Makitak mo't iti sarming anapintasak. Apa yung didak arman? Barang na saan ka mo't abulag, akas kadakwada. Masigurado ka sa anak abulag, ta makitak ti kinapintas mo. Sikan tinakitak akapintasan. Agpaiso ka di day tanga imbagam? Mamad ka. Agpaiso ti ibagbaga. Isa ano matmatan ka. Orela aggutok-gutok to'y pusok. Awan mo ti mangag ko nga aggutok-gutok. Yasidag mo tinapayag mo ni ti pusok. Mangag mo ti panaggutok na. Nan, denggak man nga ron ti barukong mo. Oh, kanya. Nangag mo ti ibagbaga ti pusok? Saan mo't agutok? No di kat lab. Kuna naman. Alaak man ti cellphone number ni Dennis na awagak man ti loko. Alam ta cellphone ko, takitaam. Jak maawagan. Cannot be reached ko na naman. Apay nga taasaan mo ang maawagan. Nagsukat nga ta ti SIM card. Saan nga taan na po ti cellphone na? Wano? Anya nga ta? Sige, alaak, tapadasak man. Siyak ti mangawag kan kuana. Padasam Numawagam. Ibagam to kanya. Di ka agdanag, ibagakan ka numaawaga. Madanagan nga rod. Amangan mat nadadak sa napasamak kan kuana. Apay adi mat la umawagan. Hay, talaga asaan ko ang makontak ti cellphone ni Dennis? Nagbaliw nga ta ti SIM card nga paiso. Kunak tumat kan ka. Nabayag basitan asaan nga imawag. Mangnam na makakadipay kan kuana? Amangan mat no addan sa bali. Saan ang mabalin nga isukat na kiti sa bali ni Dennis? Kasano no inaramid nan?
Da kayo mat gaya man ken ni Cora, gayam. Di na ka mat pinarigat ang nagaram ken kuana. Kaawatan nga ay ayatin lakmet. Isa sinong batang nakadagos. Angam gayam. Kapkap na kam ka din ni Cora. Apay kasta ti saludsud mo. Armek aya no saan ko akapkap ni kan. Napintas nga agpayso. Ngam kanayon mat, anak ka nga to dagiti kikit na. Agbaliw ti tao iti panaglabas ti panawen, bro. Nasayaat no agbaliw. Ngam kasanod no saan? Saan man siguro? Amom naragsak akasarsarita. Kastapay ita. Ngam amangan no day taaragsak, kat masukatan to iti babawi. Nakasagana ka ka din, mami. Mapantan iti pagadangan. Kitag pa'y numayat matlang ti panakaplansya to'y togam, iho. Mayaten, mami. Nakita ko ni itay. Naimpagjay sigurado. Jak lakit di kayat nga adabasit ako nas na. Umay kayo kid din, mami. Imbag ka, ta saan ta maladaw. Wan, iho. Kalpasan ti graduation. May sakanton nga inhenyero. Ag-board examak pa'y, mami. Ngam no ita, makunak, asan ang nasayang ti panang paadal mo kanyak. Thank you, mami. Agyaman akbat tainggaan mo tinagadal. Awan da ito'y abaligita no saan mo nga ingaad. Inta nga ro din, mami. Agmarchatan inton madamdama. Mapanta ka no iji balay dadayana. Agkasangay, kat si kakanumanan ti chef cook. Ipakadak pa nga rin ka ni mami, ah. Ay, no saan kayo nagagayam? Pabayadak ti serbisyo nga agluto. Iso nga rod ano adag kasar, wano agkasangay, kas kada anibersaryo, kat si kati alaan da nga ag chef cook, talibre. Ay, manong titawan day jay agayam tayo? Anya pa ngay, danda ni agpapada tayo laang mat ititawan. No addaman inauna, wano inaudi, bulan laang, tagkakabatch tayo nga rod. Sa bagay, kan naasawaan ng tikaadwan kada tayo. Kaadwan kadakwada, kat si kati nag-chef cook. Kan kanayon mat amay sa kakadagiti kakadwak nga agluto. Saan ka di? Inton si kamat ti agkasar, asino nga tamot ti ag-chef cook? Alangan asi ka anobya? Kaano nga'y adumteng day ta at tiyempo? Madanon pa nga ta? Madlaw ano panug ka manen, ano pan nagluto, iti okasyon ti kayem mo. Uray na banugak, ta-enjoyment, mami. Dakkel ti may tultulong mo, kadag iti kagayem mo, gapo iti talento nga agluto. No nakaluto ak, makumikom kan nagraragsak damangan. Maragsakan akmet, no makita ka magustuhan dati inluto, mami. Kaano ka nga tamot nga agpadaya, anak ko? Di pa nagkalaysam ti kayat ko asawan. Kaano nga tangagpaiso? Lading itak anak ko. Nadadaol sa manin timod mo, gapo iti imbagak. Naikulang ka manen. Kaano nga ta? Asumarungkar ni Dennis. May iliwak una yan. Awan trabaho tayo no bigat. Mabalin ka din nga intamot agpasyal? Wana. Damo aday ta na bigat. Sa dino ka ti kayat mo apagditanta. Anya ka di mayata papananta? Agpili ka non niya apart ti kayat mo apapananta. Kalpasan na. Inta mga ni ti restaurant. Amom, naragsakak no kadwa ka nga agpasyal. Uray siyak mat Kadwag samot ti ay ayatek nga agpasyal. Malagip ko gayam. Saan nga ta may mayat? No ijay iliyo ti pagpasyaran ta? Ha? Ilimi? Kunam? Kunak no saan ka nga umay ita? Takas tamot ti imbagam iti imay ka ije balay iti kalman.
Kuma, ngam adda kabagyak amapan ijay syudad inton bigat. Mapan ka kadimat? Umay ka kumangarod awisan, tamapan ta kumaagpasyar ijay parke no bigat. Kalpasan na, intamot amangan iti restaurant. Ha? Agpasyar ta iti parke, kan mangan iti restaurant? Oh, api ana pamulagat ka. Dakis ka din numapantamot ijay syudad ngagpasyar. Damag ko ket adda paktoryang asidag iti may sa parke. Paktorya iti asidag ti parke? Anya ti kunap? Mapantag pasyar iti parke? Kan mangan iti restaurant? Oh, api ana pamulagat ka. Dakis ka din numapantamot ijay syudad ngagpasyar. Damag ko ket adda paktorya nga asidag iti may sa parke. Paktorya iti asidag ti parke? Wan, bareng no makita ta ni Dennis ijay. Ko, agurigor ni mami. Jak mapanawan. Tasayang mat numang rikap ti karinderya. Ay, agkurigor ni tita. Sayang. Sige, jak nga rodan sumurot no di ka umay. Inton maminsan lang. Mabalin mo lang tamat ti mapan no kayat mo. Ay na naganganas nga rod no kadwa ka. Tainta kitaan ni Dennis. Addan to siguro gundaway nga agawid. Mangnamnama akpay laang nga umay naksarong karan. Agurigor kayo mat gayam tita. Basit laang da ito'y balasan ko. Naarbisan ak lang amin idikalman. Kat nabanbanukak. Awisak ko man ni Aisa. Tamapan kami agpasyar ijay syudad. Ngam agsakit kayo mat gayam. Kayat ka din ni Aisa timapan ni Jay syudad. Kasla kayat naasaan, tita. Anya da ita akayat nasaan balasan ko. Makamay-mayat. Ngam no kwan, agbabawi. Inton kwan, kayat nakanuman ang tita. Ay, nasaysaya at no sumurot kan ka. Tapno makaaliwaksay. Awan ita ni Antik. Awisan ka man nga umay di balay, tawan ka dua. Ikulong mo nagtiasoyo taamangan no kumagat da. Mabutil nga ka makagat. Nakakulong da. Ibulos ko lang ida no itirabi ingag may saak. Ijay to nga rot balayo ti pagawinan tayo to nagretira tayo. Wala, ngam ag-take out tayo ti makan, tapno saan tan ngagluto. Areglado. Adamat malabasan ta a restaurant, numapanta iti balayo. Gayam, nagturugam ka di dirabi Pudno ka dit imbaga ti kadwata, anagawid kayo kano ije balay dakora? Wala bro, agmay-may sa kanong amin. Kat, anya itan? Ijay ka kadi nga agawid no awan ni Antina? Anya pa nga. Iso na lang, tanong mapanak. Ag-take out kami iti makan. Saan kami nagluto? Ha? Nagasto kayo nga ron ano kasta? Agasam, tasaan kayo pa'y gayam nga agluto? Pagustuak pa lang ita. Ngaminto nagasawa kami. Saan kumutang ipalubos, Ay, anyan ti maaramidan ti ayat. Saan sametten nga no, gayam? Kasta pa'y mo't atadamo. Agbaliw to ti amin, gayam. Maragsa ka na, tasikan ti sumukat ka ni angkel mo, akas inhenyero. Amang ano sakti ibaon na iti maaramid a pagadalan iti kabangi-bangaili, mami. Kasta ka di, mayadayo ka nga rod, no kasta iho. San na bale? Kanayo naktumat nga agawid ditoy. Tinasken, ket adda-adagos proyekto nga inted na kanyak. Sa bagay, adu di ta tinakaturpos, ngam awan pa'y pagtrabahuan da. Iso ang nagasatak, mami. Imbaglakit din, taada ulitag mo ang nag-retire. Saan ka kumaadagos amakastrek iti trabaho? Kanayon nak naglaladot. Kan, saan ka nagsangaili ita abulan? Kaya't mo asawan?
Nagbunga tinaramid ta. Nalabit. Sa anak matan ang nagsangaili. Kaya ta sa unday ta, ang nagbunga. Saan ka di? Amo ka din niya antim ti may papaniti day ta. Saan pa'y? Masigurado ka makapungtot na maamuan na ti amin. Sigurado nga ibaga na iji balay ni eh. Naungat ka di ti amam? Ay, sapay karatista ti amak. Ha? Karatyan na ka day jay. Kugtaran na ka. Kat sigurado ang mablo ka. Ay kat agkalay sa tangarudan. Tapno di nakugtaran ako nam. Awagak lagi ti dadakkel ko. Tama panta makisarita ka lagi ti dadakkel mo. Anya ti kunam? Natulagan ti kalay sayo? Uwan, ngam ijay sa kano lugar tayo ti pakaangayan ti selebrasyon. Taddan sa kano parikot ijayan dakora. Kayat mo asawan. Agkalay sa kayo dito'y syudad. Ngam ijay ayan tayo ti resepsyon. Uwan kayo. Addan to mabagaan amang isaganay ti amin iji balay. Masapul nga ron tilugan no kasta gayam. Kalpasan ti kasar. Mapantayo ijay lugar tayo ako nam. Adda amo ti anti ni Cora, ang driver ti bus. Iso ti maarkila pagluganan nagiti makitabuno dito syudad. Dagiti mo't makidaya ka lugaran, ijay danto lugar tayo nga aguray. Katwa na. Kalpasan ti kalay sa. Ijay kami tun lugar tayo nga agyan ka ni Cora. Agsubli ka nga ron nga aghelper iti talyer. Wala bro. So na lang, tabasit ti sapol ijay. Ta saan akanayon nga antag patarimaan. Di may mayat nga ron dito eh. Kuna ni Cora, atinan kayat kag trabaho iti faktorya. Saan tayo mat nga umanay atallo, dito'y kwarto nga ababangan ta. Iso nga agawid kayo ni ijay lugar tayo? Uwan gayan. Saan nga umanay iti sweldo, no agabang kami pa iti sabali a kwarto. Agyaman kami, ti dadar ayo. Hintay amin iti lugar mi. Agpasyar tayo ijay. Makita tayo matlangan ti lugar da, Dennis. Anya itayan tinagan ti lugar yo, Dennis? San Vicente. Hintay iji ilim a San Vicente, kagayam. Kala, kakabsat. Agpasyar tayo ijay lugar mi. Maragsakan lakit din ni Cora ijay. Aday tatiba sa pagluganan tayo ama pan iji ilim eh. Ala, kakabsat. Umunag tayo ni Tibos. Mayat apagpasyaran ijay San Vicente. Kumibinakan ka, ha? Ta ijay sangot ti pagyanan tayo kadaan ti. Sige, kumput ka lang kanya. Anya ka di tinagan ti ili a pangipatakderan nyo iti pagadalan, iho. San Vicente ka no, mami. Ijay ti pangipatakdaran mi iti pagadalan. Saan gayam unay nga adayo dayta nga ili? Asinaglaan dito'y dayta. Nang nangag kunday ta nga ili, ngamjak pa'y nakadandanon. Nalablabsak dayta nga ili, no adda papanan mi idi kadagiti gagayam ko. Kaya't tso ka diti sumurot no mapanak ijay, mami. O may ka matagpasyar, ah. Wansa ah. Mapanak tumamat agpasyar. Sana bale, tamabayag kayo mat ijay. Tadakkel mat apasdag ti aramidan niyo. Itaman pa ang naragsak ka, anabigatan, anak ko. Kwa mami, natagtagainap ko ngamin, asim mangpat kampay idi ni Dennis. Umanay la apakaragsakam ti tagtagainap. Ado ti tagtagainap asaan a pumudno. Ay nga maguray ka. Anya ka di ti maipapan iti tagtagainap mo. Kwa mami, kampay idi, ada inyawat na asingsing. Nagragsak anang iyawat kanyak. Anya, day dati na itagtagainap mo. Abay ka di mami, ada ka di dakas na tinaitagtagainap ko. Adya ka mo. Ngam ko na damana. Ano maminsan kat baliktad ti tagtagainap. Nikas la kamat abay iti kasarday ta ayos mo, Alex. Si kamon gayam, Doris. Apay.
Di mo ka dinadamag ti maangay apadaya di tabalay da Dennis? Padaya? Anya nga okasyon? Sino tinagluto? Am-am mo ti ante ni Cora. Sino akora? Diyak maawatan? Anya ka di ti okasyon di tabalay da Dennis? Ha? Saan yung kadingam mo? Nagkasar ni Dennis. Dito iti pakaangayan ti resepsyon. Ije balay dati kayat ko asawan. Paumayin ti bus ang nagluganan da. Imuna tasabali ti nagluganak. Anya? Ditakan! Nagdardaras aping manaw. Saan da nga tanga imbaga kadakwada? Apay ang nagdardaras aping manaw. Ay insangpad ka nun ni Dennis, tinobya na. Anya ka diti sasawamon. Di ka maawatan. Nakita-kitay ni Alex, idilim mabasak ije batog da Dennis. Isukan ti may nga abay iti kasar da Dennis, kan ti agnagan iti Cora. Anya? Agkasarda? Nagkasarda ka nun ijay syudad. Padaya laang ti maangay di tabalayda. Imposible. Sana po na dayta. Inakpan ka na. Pimanawan, ay, surutak! Apay anang turong ka dito eh. Kat saan kamat nga imbitado? At dangag pa'y sulong table dito eh. Nakasagana anap-apan tilamisaan. Anakay parabawan dagiti plato. Basbaso kan wine glass. Intan ay kababain no adda makakita ka data. Dandanida siguron sumangpun. Mabitlang. Iga magpay tilamisan iti maudi aguntaway. Kas titirambang iti daytoy. May burandisan dagiti baso kas kada kutsara kang tinidor. Di may sa alamisaan. Kas doy. Ay Houston! Ay na, masapol ang mga yabak iti kadwak. Iguyod mi nga yawit ti kayem ko. Dinan amutar aramiden na. Anya ti ko nang balasang ko. Naawanan iti po o tigayam mo. Gapo siguro iti bannog kan sakit tinakam tita. Iti nakadanon kami iti balay da Dennis. Imburandis na dagiti nakasagana a plato kan kutsara a nakaparabaw iti lamisaan. Anya, naaramid ti anak ko ti kasta. Nasaktan una itirik na ti anak ko. Iso anak kaaramid iti saan a maiparpeng. Imbaglakit di tawan pa'y dagiti sanga ili, tita. Kasi mati anak ko. Nang namnama iti awan. Wan nga rod, binasted na amin ang nagaramkan ko na. Tanapud no unay ti panagayat na kini Dennis. Anya tinapasamak dito eh. Ni Aisa, kaslag bala itay. Imburandis na dagiti nakasagana alamisaan. Imbaglakit din tawan pa'y timakan an ay parabaw. Anya? Naaramid ni Aisa rita? Apay gayam. Saan mo ka din nga impakaamukan kwa na ti kasar mo? Madlaw ko, katnas daaw, kan agsangsangit. Nalipatak nga imbilin, abaga ang damot ko ma. Saan nga ta ti paggarup na? Kat agayan ayat kayo? Awan matimbagbagakin ko na, may papan iti ayat. Nga manipod agad adal kayo, kat da kayo nga minti kanayong nga agkuyog. Ti amo ti kaadwan, kat girlfriend mo. Anya tinapasamak dito eh. Apay ang naiburandi sa amin na kita. Kwa, andalaan ka no imbay nga agballa. Ingoyod na nagtilupot nga ap tilamisaan. Ayang day tangagbal na tadang rakman. Pay amon, sarabale, sa baliwanda tarimaanan tilamisaan. Apama na mapidot na nagti na iburantis. No nadanon tayo day tangagbal na, sigurado ang nakaraman kanya. Ala, inta pa egto ga iti may sa alamisaan. Nakasagana na para kadata.
Sige, madamamot tan ti panag-serve dagiti dadduma para iti makan. Ngam no makitak ti nasaw nga agballa, agbabawi iti inaramid na. No nadam tayo dayjay nga agballa, sigurado ang nakaraman kanya. Intapay agtugaw iti may sa alamisan. Nakasagana na para kadata. Sige, madamamot tan ti panag-serve dagiti dadduma para iti makan. Ngam no makitak ti nasaw nga agballa, agbabawi iti inaramid na. Bayamon ko nakman. Intakit ti agtugawan. Ngam, anya ka di kay bagbaga itay ni Alex. Am-amom ka no, dahil nga agballa. Bayamon ko nakmanan. Awan sa serbi na radya. Lipata mo. Mangan kan anak ko. Di kamot mangmanganan. Day tamot lagsang sangit ter aramidom. Anya ka diti problema kanyak, mami. Apay nga awan ti serserbik. Apay nga ibagam nga awan serserbim. Napatag ka kanya, anak ko. Napatag ka, kadagiti gagayam mo. Panawan nagpayla dito'y kwarto, mami. Kaya't ko ti agmay-maysa. Pangasiyo. Mangan ka pa'y kumamot, anak ko. Kita man day ta itsuram. Kimutong ka pa'y. Pangasiyo, mami. Panawandak pa'y dito. Ibatik dito'y lamisaan, to'y tinapay kan gatas. Uray iso lang ti ipaunag mo, no di mo kaya timangan iti inapoy. Hello, tita. Nakaawag kayo, Mat. Kumusta? Madanagan ak unay balasang ko. Di ba'y nang nangantoy gayem mo? Madanagan ak unay. Anya? Di pa'y nangan manipod pimanawak dita, tita? Saan ba'y nga road basang? Di ba'y rimrimwar iti seled na? Awan papanan na no di agsakit no kasta saan amangan, tita. Ay, madandanagan ak nga road balasang ko. Kibuntungan, ngamin, danong laang ti ipapaunag na. Sige, tita, taumayak dita. Padasak nga alukuyan amangan. Huwag balasang ko. At siya kaya nagsakit yung anak ko. Sige, tita. Umayak kon. Bye. Mapan ka kadiita ije San Vicente, iho? Wen mami, mapan mi kitaan ti disso, apakay patakderan ti pagadalan. Rugyan nyo ka din tinasaw a proyekto. Umayak mamatag pa siya. Saan pa'y mami? Awan pa'y materialis a mausar. Dahil ang lokasyon ting kami kitaan. Into no may patakderyo. Umayak tumat pumasyar ije San Vicente. Ariglado mami. Awan pa'y napintas abuya nga kayo pasyaren. Into lang no adan pasdag. Tapno adda pambarak nga agpasyar. Wen mami, umayon to kitaan, ti damo nga ipatakder ko a building. Imbag tadakan balasang ko. Umunag galatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dahil tumot a lalaki. Uray ko ma. Kinasaon na pa'y ti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na lakumamot tapno saan anak la at tigayam ko. Imbag dadakan balasan ko. Umunag galatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dahil tumot a lalaki. Uray ko mano kinasaon na pa'y ti anak ko. Sakbay anang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na lakumamot tapno saan amakla at tigayam ko. No adalada ka sa mapasama kiti anak ko. Iso ti pabasulag. Diyak mapakawan. Sige nga rod, tita. Mapana kon iti kwarto ni Aisa. Anya ka ditar aramidem gayam. Papapasam ti bagim. Dadaalam ka di ti bagim gapulaang iti dayja a Dennis. Diyak lain pagarob. Nga awan gayam serserbikan ko na.
Ipaikot ti amin na panagayat ko. Ngam gayam, inyalang-alang na ti relasyon mi. Anyangay nga rod no saan ada kayo tagkagasat. Ado pa'y ti lalaki dita. Amangan no makatumpong kanto iti mas may mayat ngam ni Dennis. Kagurak amin ida. Saan da mapagtalkan? Kamaligayam. Apay, tibason ni Juan? Iraman mo ni Pedro? Jakon kayat ti agayat pay. Jak impagarum anak ka na aliday ti masagrab ko. Gapuken ayat. Saan mo ko mga ipalubos ang maikulbo ka gapo itiliday? Lumaban ka kiti. Diyay nga rod kunadan. Nga addaranyag itilikudan dagiti ulap. Basta nalidam ti lubong ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Dennis. Apay ang naaramid mo dahito itigayim ko. Naitamat ti pagsidawag. Tigayam kinasidagmay ti tunggal may sakat sa bali tinagawatan na. Anya? Amin kami akaadalan nyo. Kat kasta tinagawatan mi. Ti amumi kat agayan ayat kayo. Awan mat imbagbagakin ko na may papan kan ayat. Kabsat tinang ibilbilangak ko na. Ay, jaklain pagarot. Uray kumaano kinasaom. Sakbay ang nagkalay sa kayo iti asawam. Tapno saan unay ang nasaktan. Saanin amang mangan. Nakakaasin ni Tita Mayang agdandanag. Iso nga ron asaan ko ngayon awawagan. Tapno mangsungbatan iti may sa karag iti agrayo ko na. Amom ka di, akanayon ng urayan ti isasangpot mo, wano awag mo. Kasta ka di. Ala, inakman nga ron dumawat kan kuwan iti pamakawan. Tanagpakita ka pa'y ditoy. Nang namnama ti anak ko asaan mo alukwan. Kanayon na ka nga ilaklakaman iti makana. Tati amuna, kat napudno ka kankwana. Tagayam, ipaayam iti nakana aliday. Sorry, auntie. Awan mo't ngamin imbagbagak may papaniti ayat. Kabsat tinang ibilbilangak ko na manipod pa idi. Anya? Jaklain pagarop. Ti amok idikat ay ayatam ti anak ko. Tagayam, inaramat mo laeng. Kayat ko ang makasaritan ni Aisa, auntie. Nasakit o na tinakam na itinaramit mo. Di pa yan mangmangan. Aisa, apay kasta tilangam. Apay ka no adi kan mangmangan. Nawalpit ka, Dennis. Anya ka di tinagkurangakan ka. Apay nga insukat nagiti sa bali. Awan nagkurangam kanyak. Sa bali lang tinagawatam iti kinasingad ko king ka. Kabsat tinang ibilbilangakan ka. Napateg akapsat. Jaklain pagarop. Saan mo kumasayangan ti masakbayan, Aisa? Ado pa ti agur-uray kan ka na sayat na masakbayan. Jaka mo. No sumangbay pa'y kanyak dayta na sayat na masakbayan. Apay kit din asaan. Adda iti tao. No itulok na amarsuod ti masakbayan na wano saan. Gayam, naggapo ka kadidita balay da Aisa? Wan gayam. Agpaiso ti imbagam. Asabali tinagawatan na iti kinasingad mi iti tunggal maysa. Anya ti inaramid mo dita? Nagkitawag ti pamakawan kan ko na. Kastamat niyan ti Maya. Impagarap na kanumat nga agayan ayat kami iti anak na. Saan mo ang mapabasol, gayam? Uray tupay da kami. Kat kastamat ti impagarop mi.
Mati kawak iti mapaspasamak. Maasyanak ka ni Aisa, iti makitak kilangana. Dakkel ti nagbaliwan ti bagina. Ken pulos adi mo makita nga umisa. Agsipud ta nagriro iti impagarup na. Samaysa, kinalaat mo. Di mo man laki nasarita, sakbay anang ikalaysa ka. Di mo pa'y inawis man lakuma. Gapu iti daytoy. Makonsensya aklaket nga rod. Mangan ka kumamat, anak ko. Di nakadipatpat gan nga inama. Kasanuak no ada mapasamak kan ka. Mami, Kasla isula ang tinapatagkan ka. Agda nagaklaunay, ngam di nakmat ka asyan. Kasyam kumamat na itabagim kan siyak nga inam. jakmat garod makapangan, Mami. Sige nga rod. Agpaadata asaanan amangan. No day tati kayat mo. No saan ka amangan. Jakmat nga rod mangan. Mami, umuna kayon. To sumaruno ang kamangan. Uray awanin mangan. Bayan tanti karinderya. Manipod kasta ka. Saanan ana iluklukat ti karinderya? Kasano ti manglipat, Mami? Isulakit din ti pampanunutam. Idinto ta saan kamot anapatagkan ko na. Dagat sila siguro lutom idi ti kinayat na kan ka. Hawanan ba iday jay alalaki? Umay takit din, tamapante ilukat ti karinderyayo. Awan mag-alab yu, iti panagsansanuong yu. Ay, bayamon balasag ko. Agyan kami laangan dito balay mi. Saan kami namang mangan? Tapno agpada kami maidalit. Ay na, di ka kadi maasyan kini tita. Di namot kayaten ti mangan, tadi kamot mangan. Intang aruden mangan, Mami. Kalpasan na, mapantayo iti karinderya. Agpayso ka di anak. Mangan ka? Uwan, Mami. Lading itak. Nakulaapan ti panunot ko. Nailuyusak iti saam amarikrik na. Agyaman na anak ko. Nasilawan mo't laangan ti panunot mo. Nabannuga ka naggapoy di talyer. Di ka katipay nakaluto. Nadagsan ti tiyan kong aggunay. Amo matama si kuga. Naitalag silsilpon nagmalmalim tararamida. Di ka man dumayabong dumita. Tadi mo marik na tirigat yagsiko. Saan ka di nga damat pagkatangan iti naluto? Diyak pa'y nagsweldo. In market ko di naudi asweldok. Adamat mabali na may luto dita. Nadagsan nga ro ti tiyan kong agluto. Nagdumata ka ni Aisa. Ni Aisa, disnodo nga agluto iti makan. Mabalin ka dito agdamag, kapsat? Anya ka di dayjay, sir? Saan kayo taga dito eh? Saan ka di? Papananyo ka di? Damagak man, no adayo pa'y dito iti pagadalan. Asitiglaan, sir. Jay batog ti tsindaan. Kabarbaro kayo ka di maestro? Maestra ka engineer. Da kami ti mangipatakder iti pagadalan dito yung lugar yo. Umay mi kumakitaan ti lokasyon. Ah, kastagayam. Ay, no kayat nyo? Kumuyo ka kada kayo, taisurok. Alaman nga rod, lumugan ka nga rodan. Takaduan da ka amang pasyar iti pagadalan. O sige, sir. Lumugan ak nga rodan iti kutseyo. Anya ka diti trabaho? May saak at trabahador in jay faktorya jay syudad. Nababalaan mo ti sweldo ki jay, sir. Ang nagbakasyonak lang dito eh, sir. No kayat mo, alaan ka at trabahador ko. Ngam labor pa'y laing nga, tagdadamo kang agtrabaho kanya. Agpayso, sir. Alaan da ka trabahador iti pasdag nga ipatakder yo. No lakit na nagagat kang agtrabaho, apay kiti nasaan. Ah, nene, dito yun ti pagadalan, sir. Umunag kayo laan, di ta nakalukat agay.
Aday ta, nailukat mo't laang ti karinderya. Adan umay mangan, kan agatang iti inluto mga agduduma apo tayo. Wen nga ron. Imbaglakit din. Tada kayo lataka ni mami amangan andingay kanyak. Iti panawon ti panagladingit ko. Wan, da kami kinitita ti agnanayon amangan dingay kan ka. Kitsi kamat, masapul adi mo baybay ang tibagim. Tada kami ti kang runaan nga agladingit, no adadakas ang mapasamakan ka. Ika gumaak ti makalipat. No sa anak la amasyan ka ni mami. Anya ko ma, no saan ka amasyan, aber. Bayam ama idalit ka, gapo iti saan mo apan-panangan. Ay sus, ang malagip ko ti inaramid mo. Imbundaris mo kit din dagiti nakasaga na aplato, kutsara, kas kadabaso iti lamisaan. Adda ka di mo mamayat apanganan dito eh. Ay, awan ti dakkel a restaurant akas ijay syudad. Angam, adda karinderya anay mas tiluto da, sir. No kayat yo, kaduan kayo, tama pantayo ijay. Alaman nga Rod. Padasak mamot ti mangan iti karinderya dito San Vicente. Sapay ko ma, tas sa anak ang matudingan ang mangisuro iti karinderya. Iso ati pilyem, katay mo manaimas tiluto da. Un, sir. Hintay yung marudan. Asidaglaan dito iti karinderya ko na. Sir, adda tayo dito karinderya. Urayin tayo lang ti akin ko iti karinderya. Imunag siguro dito kusina. Ala, tugaw kayo pa eh. Agtugaw tayo ko naman. Kapay adda kami laan nga eh. Ne, anday tanti akin ko sir. Ha? Ti babae? Ni, apa yan, sir? Naip ko lang kayo mat nakakita ka ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito eh. Ha? Ti babae? Ni, sir, apay anay ko lang kayo nakakita ka ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito eh. Ne, da kayo mat Alex. Anya ka dito order yo? Sir, agpili kayo no anya ti orderan nyo. Apay ka di, sir. Kasla naglaat kayo nakakita kanyak. Ko. Siya ni Larry. Saan ko may ladawan ti sidaaw ko nakakita kan ka? Saan ko pa may ibaga no anya ti makagapo? Ha? Ada ka ti basol ko kada kayo, sir? Awan, miss. Ngem ipasigurado nga umayak manen. Nga adda kaduak amang kita ken ka. Di kay maawatan, sir. Uray siya, miss. Diyak mat maawatan da ito eh. Sino ka di day kadwang maimay nangan dito karinderya? Alex? Isu ni Engineer Larry. Isuda ti mangipatakder iti dakkel a pagadalan dito San Vicente. Apay akas jay ti panangkita na kanyak. Kas lamarunawak iti panagkit-kita na. Mas dawak mat. Saan ka di ako nana? Nga umay manan. Nga adda kadwana. Apay nga ta. Diyak maawatan day jay nga Engineer Larry. Itala nga nagkita kami. Nga inalanak nga agtrabaho iti patakder da pagadalan. Kasta ka di? Alex, saan ka di anangato ti tangdan ti agtrabaho iti construction? Nagbit ka mat anapan ijay San Vicente, iho. Agpalis kayo, tada papanan tayo. Mas daaw kayong tulakit iti ipakita kada kayo. Apay akas lagdardaras ka. Amangan ngamin numang rikap ti karinderya. Kat saan tayo amakita ti kayat ko nga ipakita kada kayo. Anya ka di ayati ko nam nga ipakitam kanyak, iho. Basta, napatag ti ipakita kada kayo, mami. Masiguradok amas daaw kayo akas kanyak.
Urayan kayo jay lugan. Kartingan nyo ko mami. Anya nga tati kayat na nga ipakita kanya. Kartigak man laengan. Ayan ka diti para trabaho abadok ana kasi di kalman. Kita di taa. Masapul ka di pa nga umay kuyawat. Uray sula kumamat ti may tulong mo kanya. No kasta. Inasawa na, tapno adda katulungan. Sa bali man ang tinagturungan ti saritaan. Di na magkulaang no ayan ti badok. Day takot tirigat na kan ka. Apay, paiyawat ko ayakan ka ti badok. Di ka kamalangan. Siyak manlangan ti mapanagbirok. Mas daawak mata. Kitkitam ang nagdagsan ti tiyan ko. Sika ko mati agsi ko. Saan na siya? Adda umay alugan. Kasla ni Engineer Larin samot daytan. Apay nga ta nga imbagana nga agsubli. Nga adda ka no kadwana. Urayan tati sumaruno ang mapasama. Maburbur anak iti dayjay nga inhinyero. Kitang, adda ba kita kadwana? Dimsa agdan itilugan. Asino ti kadwana abakat? No kayat mo, damagam no asino inton makadanon da dito eh. Mabainak lakit di amang damag no asino. Umayda nga agpaiso dito eh. Kitaan ti babae, mami. Aisa. Imposible na ito eh. Kasanong amuyo tinagan ko, nana. Mati kawagan. Itay bigat. Kastamot lang ti reaksyon ni Engineer Larry. Idi nakita nak. Pasensya kan, iha. Ada anak ko akan nagnagan kan kaingingas mo. Ayan itadayta nga anak yo, ma'am. Awanan balasang ko. Naaksidente kat napukaw mi. Kasta ka di, nana. Siya kun ati ibilang yung nga anak. Tapno mabawasan ti iliw yu iti anak yu. Agyaman akunay, anak ko. Ada sopas dito nana. Mangan kayo tapagin inanaan nyo. Mahilig mat nga agluto da ijay nga anak ko, iti sopas. Anya? Anya, ada kaingas mo. Sa bagay, adamot kasta. Agkakaingas nga oray saan da nga kabagyan. Ngem ti pagsidda awak, mami. Agbadamot la tinagan mi. Anya? Daytan ti kasla imposible. Agraman naga, nagpada kayo. Dayta nga ro ti pagsidda awak ako nak. Ngem awan ti imposible, no pagayatan ti apo. Apay, anya nga ta ti plano ti Diyos kanyak, mami. Ay, di tayo amo, anak. Ngam no maminsan, no tulungan ti tao ti bagina, saan mo tabaybayan ti apo? No binaybayak mo ti bagik, amangan no naidalitak itan. Iso ano maminsan, ada iti tao amang panday iti masakbayan na. Nene. Apa yan gayam? Kasla imot mo ti sangalubungan. Nakalidliday ka. Malidayanak iti ugali ti asawak gayam. Nagsadot, ken wara. Di na pa'y amo ti agluto. Saan akas ken ni Aisa, analay nga agluto? Aminat gayam. Dakkel ti nagdumaan ti ugali da ka ni Aisa. No apay adyak nakita dayta. Idi ang gayam kami pa'y ka ni Aisa. Day tatay kunadaan. Agrasya, ngem
inwalin mo pa'y laang. Wan nga ron. Saan ba't nga ron nakaslat tarakan? Ano na umakan kat mabalin mo nga isubli? Ah? Unay kat tatarakanin. Apay, baka wanunuang tapno isublin? Dahita nga rodkat. Tao ni Cora. Iso asaan na mabalin nga isubli. Ha? Kadwang day ta lalaki, Alex? Adda ka dito San Vicente, miss? Ay, Mrs. kagaya man. Tanagdakkel mo ta tiyan mo. Alangan mo't amis ka pailaeng. Ket masikog kan. Che! Ne, agam-am mo kayo? Saan ko ngam amo day ta tao? Iso ni Engineer Larry. Iso ti akin proyekto di ta maararamid a pagadalan. Engineer ko na? Agtrabaho da dito eh. Wan. Alaan nakpay nga rod a trabahador na. Nalaka nga min ti sweldo iti pagtrabahwak di syudad. Agabang akpay iti kwarto a pagyanak. Kasta ka di? Sige, panawan kayo pa. Nakaskas daaw ti panakairanrana, ti panagkakaingas da. Ken akpada dapay itinagan. Wen nga rod, mami. Iso adinardaras kayo nga impan ije San Vicente. Mas daawak at talagay di nakitak. Nasingpet pa'y tainik kan na ta iti sopas. Naimbag ta ije akarinderya tinsuro ni Alex apanganan mi. Naimas ti luto ni Aisa saan ka di? Pudno day ta, mami. Ijay kami to amangan kadagiti kakadwak. No agtrabaho kami ni Ijay. Magustuak ti ugali da ijay abalasang. Nadayaw kan nasingpet. Uray damo tayo ti nagkikita. Uray siya, mami. Magustuak mat ti kababalin na. Kunam nga dapapanam. Nagsubli ka mat adagos. Kan nakamisuot ka pa eh. Nasabat ko nga minda Alex, kanti kadwa na lalaki. Apay kung mano nasabat mo ida. Anda ka di inaramid akin ka. Diyan ngamin kadwa na lalaki. Nagkita kami idin iji syudad, kat pinagsasawa. Apay a pinagsasawam. Ano ti basol na? Naigalis, kat nadumpar na. Iso a pinagsasawa. Apay a pinagsasawam. Kat naigalis mo't gayam. Nabainanak nga rod itay. Iso a dinadaras ko ti pimanaw, idi imbaga ni Alex nga inhinyero mo't gayam da at tao. Iso ti akin project iti maaramid a pagadalan dito San Vicente. Pagmadyan ti saan anatanang a tao. Di mo amunan niya ti kinatao na. Nangato gayam a tao ti pinagsasawam. Mangan kami man dito karinderyan, ading Aisa. Agtugaw kayo, sir. Agpili kayong matan, no anya ti kayat yo. Ta-serve me. Di na ko man awagan iti sir, Miss Aisa. Aha? Kababain mat no di kay awagan iti sir. Kababain ka dagiti makangag. Amangan no ibagada pa'y abastusa. Ngam pakaragsakak, no awagan naklatan itinagan ko. At daman na nakababain, sir. Di kay pa'y maawagan iti manong. Nagan nyo kit din? No awagan na kiti sir, saan kami nga umay mangan dito kadagiti kakadwak? Ha? Kaya ta sa munday ta? Di yo kaya tiluto? Kasta, sir? Uy, adapin mintas kay di imisam ka. Kadagiti ngamin kalabas, di ka pa imisam. Kasla at dalamlamayam. Madumatan ti parokyano iti karinderya. Manipod adda ti trabahador iti pagadalan amar aramid. Wen nga rod, mami. Alaan ta ni Doris sa katulungan ta iti karinderya. Ibagam kan kwa na. Kayat na nga ta. Kayat na siguro. Tawan mo trabaho na. Saanan a part-time? No di kat matangdanan a binulan. Wen tapno adda kadwata. Anak, madlaw ko kat kanayon nakaakalangay di inhinyero. Saan nga tangag gusto kan ka? Amangan numasaktanak lang, mami. Nadidigra ka ni Dennis.
Ngam agpayso ka diti imbagana, adi na kano imbagbaga, nga ay ayatan na ka. Ading Aisa, mabaling ka di nga umayak agpasyar iti balayo? Ha? Maikaryak ka di apasyar, sir? Apay kit di na saan? Bilibak matkan ka, sir. Tauray inhinyero ka. Saan na nababati pa nagkitam itikas kada kami? Tinasaya ta tao. Di na ruko din ti panagayat na itipada na a tao. Baba ni ti adal, wenno pirak. Italaan ang nagkuday ta kada kayo, sir. No kasta ko maamin adi adal kan baknang. Nagsayaat kat kuman. Agpapada tayo amin alamo-lamo arimwar dito'y lubong. Saan ko maati makita tayo ti pagibasaran tayo? No di ket ti marik na tayo. Anya ti kayat mo asawan, sir? Ti makita, ket ti kunada nga adal ken pirak. Ti marik na, ket tinapudno a panagayat. Uray pak nang ti tao, no nakurang iti panagayat, awan ti serbina. Naimbag amalamyo, nana. Nakaumayak dito balayo. Takayat ko kumaapormal ti panagaram ko iti anak yo. Napudno ak. Nga mariknak, adi naktalkan ti anak yo. Nadidigra ngamin ti anak ko, Barok. Adang ngamin gayam na, ngam, nakikalay sa iti sabali. Adi man lang nagpakpakada kan ni Aisa. Napudno akin ni Aisa, nana. No lakit di takayat nak. Agkalay sa kami adagos. Tapno saan nga agdwa-dwa. Saan ko ama inakman ti anak ko, Barok? Iso ti kasaritam. Agano sak amangaram kan kwa na. Barang sungbatan nakto, nana. No ipakitam lakit di anapudno ka, makita nanto ti kinapudno. Talaga akasta ti aramidak, nana. Ikagumaak, agingga ngagbaligi ak. No siyak ti sika, song bata ko ni Engineer Larry. Amangan no agladingi takto manen. Saan ka di? Anamin anon ng imbaga na nga iayatan na ka? Apay ni Dennis, imbaga na ka di nga inayat na ka? Ha? Jack pa'y nang ngagbagana. Ngam gaputan na singot kanyak. Impagarup ko nga agayan ayat kami. Day tati kunada akam mali apagaro. Jack lakit din nagnadlaw. Akabsat lagayam ti pangibilbilangan kanyak ni Dennis. Iso nga ita, taad da mangibagbaga nga ayatan na ka. Saan mun apalabsan? Gamata mun. Nasingpot mo ti inhinyero. Sikam ti masabat ko, bro. Mapangka ka di talier? Wan bro, mapan kakadimat iji construction site? Una, bro. Ay, adagayam ibagakan ka, bro. Anya dita? Agrayo ni Engineer Larry kan ni Aisa. Anya? Agarayo ti engineer? Sana mabalin. Adaman gayam ibagak, gayam. Anya dadya gayam? Agrayo ni Engineer Larry kan ni Aisa. Anya? Agrayo ti engineer? Sana mabalin. Apay kumaasaan ang mabalin. Baro ni Engineer Larry. Kan balasang mat ni Aisa. Apay nga taakas to tiriknak. No mabalin. Diyak kayat ang makirelasyon ni Aisa. Anya? Limpyo ka di ti utak mo, bro. Iti anya aga po aparitam ang makirelasyon. Diyak man amo, bro. Basta, diyak maawatan tiriknak. Ay na. Anya kumatikar bangam. Itata na ka move on. Ikam manen iti pagsakitan tinakam na. Urayan da at taumayak mat ije San Vicente, iho.
Umay na ka di tulungan ang mangaram kini Aisa, mami. Numapalin la ko maakat aramidag, iho. Italaga na gayata kiti kastoy, mami. Mayat no agbalin ang miyembro ti pamilyata ni Aisa. Kaslaawan tinapukaw ang miyembro ti pamilya. Ikagumaka pasong baten, mami. Agayata ken ko na. Sapay kumatagbalegi ka, iho. Aywan gaya, mami. Malagip yo ka DJ kunak ababai ang nadalapos ko idi na minsan dito syudad. Jay ka di ko na masuplada? Apay ka di, iho. Nakitak ije San Vicente. Masikog. Imbag man, tada ng asawa ken kwa na. Ket ko naman nagmadi ti ugali na. Kasta talaga ni gasat, mami. Dumteng adi mo mapakpakadaan. Madamag ko man, Alex. Nabayag ka di nga agayan ayat da ay sa ken Dennis ako nan? Ubing kami pa'y ini. Nasingad dan iti tunggal maysa. Aging gaan nag-high school kami. Ti ipagarup mi, katagayan ayat da. Hangam, saan mat? Takabsat laan ti pangibilbilangan ni Dennis ken kuana. Ninamnamamat ni Aisa nga da relasyon da. Kasta ka di? Naamon mi lang akasta. Idinangikalay sa ni Dennis iti sabali. Isudye nakita ta amasikog. Isumot lagayam nga adda dito'y dayja babae. Sir. Angam, apay akas lamas daaw, idinakita na kayo. Nadalapos ko na minsan ijay syudad, idinaigalisak, ket pinagsasawan na. Itay laang anakitak ti asawa ni Dennis idilim mabasak ijay. Ijay batog da kalsada. Adda ka di ditoy? Kunak man no adda ijay syudad. Nadamag ko asaan ka no arumrumwar. Adda ka na yun ijay unag ti balayda. Kasta ka di? Uray ni Dennis, adamot dito lugar tayo? Un kanumat. Nagsubli ijay talyer akas helper. Kunak no ijay da syudad nga agigyan. Dito yung matgayam. Uray siya, kastamot ti amok. Ngam idi nagdamagak iti kaarubada. At dadamot gayam dito'y San Vicente. Imbaga, takayat da dya babae iti agyan ditoy. Kat taga syudad mat. Hey, sungbatam ki din Engineer Larry. Tapno agkalay sa kayong mutin. Mami, sungbatak ka din day dya nga inhinyero? Apay asya pisang-sudam, anak ko. Sika ti agdesisyon, tas ikama ti makirelasyon. Adda ngamin amak ko, mami. Diyak kayat man ti masaktan. Ni Dennis, di na ka mat inaram. Kan di na imbaga nga ay-ayatan na ka. Naamiris ko itan, mami. Di namat ngagpay sa imbaga. Ngam, apay anang namnama akan kwa na. Iso anasaktanak iti husto. Iso nga agpanunot ka analaing. Tingitingam tirik nama. No talaga nga ada panagayat mo, ija inhinyero. Naragsakak matkit di. No kas nga umay iji karinderya. Kan no umay pumasyar dito balay, mami. Tinapod no nga ayat. Kat napakuyugan iti pasensya kan panakaawat. Ngam no ti tao kat bagbagi na laeng tinapatag. No ti kayat na kat serserbyam laeng. Ay saanan a panagayat da ita. No di kat panagkasapulan. Di kay maawatan, mami. Ada tao ang mga asawa, wano makiasawa, tapno ada ibabaon na. Tapno ada mang serbikan kwa na. Ngam di na mo't itad ti kasapulan, ti asawa na. Di na ka di pa'y nasursuro nga ayaten. Tadi inak pa'y lasungbatan. Kayat ko amaamuan. No apay akayat mo asungbatan ka. Engineer Larry. Simple lang. Gapo tayo ayaten ka. Iso nga inaram ka. Sana gapo,
iti anyaman abanag. Sa anak to nga tang agsangit, iti danam. Ikarik, asanak to nga agaramid iti anyaman a pagsangitan. Malaksid, no agsangit ka, asan asyak ti aking gapuanan. No kasta, ikanak pa'y iti basit a panawan. Agpanunutak pa'y anaimbag. Adamin kan ka apanawan. Sana mabalin adiktaran ka, no anya ti kayat mo, iso ti masurot. Agyaman ak unay. Saan arumbeng asika ti agyaman, no di kat siya. Kumusta ti boss mo? Kastamat ni Aisa. Naragsak damot nga agsarsarita iti karinderya di kalman. Adda ka din nagkinaawatan da. Apay nga interesado ka, bro. At damot karbangan ni Aisa nga agragsak, iti sidong ti tao anapudno ken kuana. No apay nga italangan nakaamirisak. Anyat kayat mo asawan, bro? Ita nakakompromiso ako niti sa bali. Sa akong tumarik na, ti kinapatig ni Aisa iti biyag ko. Ita, mamatikan iti kunada. Amariknam ti kinapatag ti may sa abanag. No daytoy kat mapukaw mo. Wan nga ron. Nagasap tayo nga engineer. No iso ti mang tagikwakan ni Aisa. Oh, apay nagmurmuryot ka dita. Ada ka di sakit mo? Awan sakit ti bagik. Nga madasakit tinakam ko. Sakit tinakam? Apay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo? Tsaka mo, basta na sakit tinakam ko. Panawan na pa dito. Tapno sana ako marot ti sakit tinakam ko. Ubing ka pa'y, tapno ibagak ko mga agkabaw ka. Panawan ka man langan. Pagyaman akpay ano pumanaw ka atal talaga. Oray saan ka kuman ngagsubsubli. Kastigayang tirik na ti mapukawan. Isumat lagayam akasla agbal na idi ni Aisa. Idi nakikalaysak iti sabali. Ita, sakmat kan ti makarik na iti saam. Nga awan matapulos karbengak. No sinalimot-mutak kumay di. Kukwak kumay ta ni Aisa. Tsaklay pagarup akas to'y ti pagbanagan ti panangikallaysak ka ni Cora. Angam, kapilitan nga anusak. Ta isumat ti pinilit kan inkallaysak. Kaduay nakman, tayin tapasukatan iti baro ti pilit tilugan ko, Alex. Adda mo ka nalaing amang sukat iti pilit tilugan, sir. Mapantangarudan. Adda mat extra apili di tilugan ko. Di lamang sukat ti aramidan na. Mabit lang nga ron, sir. Bugwak pa iti semento to'y butas ko. Adayo ka di ti talyer ditoy? Asidig lang, sir. Di talang sumaruno akroseng manipod ditoy. Kunaklaki din no adayo. Awan mat ngamin nakitak atalier iti madalanan nga agturong ditoy. Umunag pa'y ngamin iti crossing, sir. Sikamat kaya, Alex. Akin lugan dita. Lugan ni Engineer Larry. Pasukatan na lang ti pilid. Tagasgas ka no ti pilid na. Engineer Larry, kunam? Uwan. Isuday ta. Imunak lang abing mabati talugan na. Taday tarimaan na di taunag. Imbag ka pa'y. Tano da papananak at kadwa na ka. Amok ngamin ti pasikot-sikot dito lugar tayo. Isong ano da papanan na. Siyak aka na yung timangkuyog kan kwa na. Sa bagay. Taga dito'y ka. E dinto tatikad kadwang kat saan na taga dito'y. Kayat mo. Taibagak nga agtrabaho kamat iti construction. Saan? Ngamin, adda saan ko akaya ta makita ijay. Anya tinagan di mekaniko. Gayam mon samit. Wan, sir. Isutikon kunak agayam idi ni Aisa. Iso day ti makagapo. Anasaktan ni Aisa.
Iman na isa. Un nga rod, sir. Sir. Sinungbatan na kayo kadi? Saan pa yung rod? Madlaw ko nga da amak na makirelasyon. Ano slaan, sir? Awan papanan na. No di sumuko ti kalaban ako nada. Saan ba da kalaban na isa? No di kat patpat gen. Kung kunaklaan day jay, sir. Total, nalpas ti oras ti trabaho tayo ijay construction. Mapantay ijay karinderyana. Barang nakalukat pa'y. Ay, una, sir. Inakman mat arman ni Doris. Barang aklunan nakmat. Sige, tanusong batan na ka. Ag double wedding tayo. Kaano ka di asong batan nak? Gaputan na pudno ka? Songbatan kan? Ha? Pudno ka di? Ay sa, pinaragsak nak. Agyaman ako na eh. Ikarik, saan kan to apaldaangan? Amon, nusongbatan ka nomot ni Doris ni Alex. Ag double wedding tayo. Ha? Arman ni Alex ni Doris? Dahil tatimbaga na. Nabayag gayam nga darik nanak ni Doris. Nga mabain lamang ibaga. Anya? Ay, nabayagan nga agayat ni Doris ka ni Alex. Ngam dimat ngamin arman ni Alex. Ha? Diyak lang pagharap. Nga dagaan pa naggusto na itigayem mo. Ay na, masigurado asong batan tigayem ko. O di aggidan tayo nga agkalay sa. Numayat lakit din ni Doris agayem mo. Sinong bata ko ni Larry? Song bata mata ni Alex. Taaggigidan tayo kanong agkasar ije simbaan. Alangan mo't asong batang adagos. Nabiit pa'y anagaram. Uray kayat ko ni Alex. Agpakiputak mo't basit, Pasensya. Ngam na ibagak ka ni Larry. Nga adda pa nagayat mo ka ni Alex. Ay, saur ka. Aping imbagam. Kayat ko ngaming aggigidan tayong agkalaysa. Ay, maangay nga rod. Ati kadakkelan akalay sa dito'y ili tayo a San Vicente. Kasano ang mapasamak di kasta? No di mo matsong batan ni Alex. Ayawanan niya. O sige, di kaagdanag. Intun umay manan ijay balay, sung bata kun. Ay na, sapay la ko man. Tagpadataan na ragsak, iti day tangaal daw. Ungayam, imbitaram ka di ma ni Dennis? Di na nga tamat umay ibundaris dagiti plato. Jack, amukan kwa na saan sakit tinakam na? Taadamat ni Cora, itibiyag na? Nagpintas ti panakarkos ti covered court ti pagadalan. Madamdam laang, umayan dagiti upat anak kasar. Nagpintas akitaan dagiti arkos, saan ka di? Wan nga ron. Baknang at talaga ni Engineer Larry. Iso tinaggastos iti kalay sa da Alex kan Doris. No saan ko kumasinupladaan idi ni Engineer Larry. Amangan no aggayam kami ita. Anyat ko na. Diyak naawatan. Agyaman kami amin, iti iyo umayo kakabsat. Mangantayo amin. Ipagpabalayo kakabsat, adu ti sagana. Kablaawan kayo, anak ko. Kanti kadwayo ang nagkalaysan. Doris ken Alex. Agyaman kami unay, mami. Agyaman kami, mami. Kablawan kayo, matanak ko. Kastamat ka na kayo. Alex, kan Doris. Sapay kumata mataginayon diragsakyo nga upat. Agyaman kami, tita. Agyaman kami una itidakal at tulong yu kada kami, Sir Larry. Awanan yaman na. Ala, mangantayo kit din. Kakabsat, mangantayo amin. Ay najak laing pagarup nga aggidan tang agkasar. Wen nga ron, gayam. Jack mat in pagarop.
Kunak mo talaga anar, ba idin tilubong ko. Ngamita, nakaragragsaka ka talaga. Kablaawan kayo, Aisa, ken Engineer Larry. Kastamot ka na kayo, Alex, ken Doris. Agyaman kami, Dennis. Agyaman kami.